kupuzia. Na mwingine ndio tatizo litakuwa kubwa, litagharimu gharama kubwa ya kutoa hilo tatizo kwa sababu ya kupuzia. Lakini unatakiwa uwe makini kwamba kila unachokisikia kwenye viungo vyako, kila unachokiona kwenye viungo vyako, wanaweza wakaweka uwe benki yao, wanaweza wakaweka uwe kikaragosi, yani chuma ulete, wanaweza wakakufanya katika namna zozote wewe kuwa kindumila kuwili. Sijui kama kinaeleweka hicho. Unaweza kama dumila kuwili kwa namna moja na nyingine. Sasa unaweza kama mzuri, unaweza kama mbaya. Kwa nini? Wewe hujielewi, pengine hujijui. Pengine unajijua lakini unajiondoa ufahamu kama hujui kitu. Lazima ujiangalie, ujione, ujifikirie. Je, mimi nikoje? Kuna nini kinachoendelea kwangu? Nini kinachosimama kwenye upande wa maisha yako? Kwa sababu mtu mwenye ufahamu mzuri anayejiuliza kila jambo linaloendelea kwake kwenye viungo vyake, hata kabla hujamuuliza mtu yoyote, Mungu ukimuuliza haya maswali kujiuliza, unapata majibu. Imenisaidia sana kwenye maisha yangu wakati nakuwa kiwokovu. Nilikuwa nakutana vitu vingi, na kipindi hicho hakuna simu. Ukitaka umtembelee mpendwa wa mwalimu, pana kazi sana mpaka uende, mpaka umfuatilie ili ukamuulize. Na wakati mwingine wanakusaulisha, na vingine vinasaulishwa, vinaondolewa kwenye akili zako. Mwisho wa siku naenda kuongea, unashangaa unaongea kitu kingine tofauti. Unasubutu kukumbuka ili uweze kuuliza kile ambacho unataka ukiulize hakipo. Unataka kuuliza, na wakati mwingine kile utakachomuuliza kiwango chake pengine hajafikia hapo, hatatoa majibu yanayotakiwa. Lakini vile kinapotokea kijambo fulani, pengine uvivu, pengine unajiuliza, hivi kweli uko sahihi? Kuna kitu unakiona juu yako, jiulize, hivi nimechangamana na kitu gani? Ni nini kinachonipata? Ni nini kinachoishi kwenye mwili wangu? Hivi niko salama ama niko na virusi vya kishetani? Lazima ujiulize uweze kujua. Amina. Haleluya. Ukijiuliza kama nina virusi vya kishetani, yaani mikono vya kishetani, macho ya kishetani, masikio ya kishetani, miguu ya kishetani, pengine kichwa cha kishetani, kuna chochote Mungu ama ni wewe Mungu unayetawala ndani humu? Haleluya. Ukijiuliza utapata majibu. Haleluya. Unapata nini? Majibu. Utapata majibu kwamba Mungu anakusemesha, kwamba Mungu anakuambia kitu fulani. Anakuambia, mwanangu, kuna hiki, kuna hiki, kuna lile linaishi ndani yako.